Manipur की बोरी तो इधर है दोनों यार अपने नुशीने में भी nasi mari mang kami baca research misi, hoy, matang tu dah boundary ya tinggi ke mana Assam ki Manipur ki boundary ya tinggi mana history dah, barat Valley cipat kamu ada Eikhoi Maselgi pergi, kemudian Shiwari makati, awam mana Assamese na leriba, irrespective of Burman, asagi photo, ada, mana awam leriba mereka, Assamese na nasi khana leriba puru, ada nasi Manipur leriba, pada Assam leriba, Meitei khana leriba puru, ada nasi Manipur Nagaland na pada Nagaland leriba, Manipur leriba, Nagaland khana leriba puru. High political integrity, title se minchasin laughing manga Eikhoi si all amatani have been shikara pajara history. Adu amakatanga. Be a citizen of India, be a citizen of Assam. You have to loyal to the Assam government. Assam government na pamdaba, Assam government na yaring daba, Assam ki legislation ki mayok to aware of Eikhoi Maselgi. Politically, democratically, whatever the grievances you have, no relay direct please do relate to me. I madu idam maya lamdu karima lairate dai immediately madugi I shananaba not less than 10 crores. I madugi baba nama shananaba lamdu ko ek lamdu ko ek period deba I mathangi cabinet hai dekhe disel loge bana adu dumade me am thaju bichar make lebiri ko mayam sensing ai isa ki tradition isa ki launcher shanabi zati ki izzat raga hindu adu ngasi bi abo shopping na Manipur sana leba ngasi laisi madu degi leba ngasi Eikhoi ki Assam da wara so Eikhoi ki oi but traditional not ki pide sacha sianaga not ki oi ba channel kaya na pullaga Eikhoi bu receive jo biramba Eikhoi bu unana bu tanda bibi baski tam kai Assam da lebiri ba Manipuri puna makku kai hana na kurumjari amale phagasari jai hind